Inflazzjoni li qed tolqot lit-turist u li se tkun qed taffettwa l-prezzijiet kemm da dawk li se jkunu qed jospitaw filwaqt li wkoll kemm it-turist jista' jonfoq. Din kienet waħda mit-temi diskussi flimkien mal-Viċi President taċ-Chamber tal-SMEs Filip Fenek tul intervista fil-programm Net Live minn Robert Cremona fejn anke ta' ħarsa lejn kif id-dinja tad-divertiment qed tkun affettwata anke minħabba l-gwerra fil-vant tal-Ewropa. Meta tħares int lejn l-inflazzjoni qed tolqot kullum kien. Jiġifieri mhux inqas it-turist, jiġifieri l-household budgets tat-turist se jogħla jekk naraw l-Ingilterra biss. L-elettriku biss, pereżempju l-Ingilterra għolilhom xi 800 sterling sa 1200 fis-sena. Plus minniex qed insemmi li kellu ukoll, jiġifieri se jkollok ċertu klassi ta' turist li kienu ngħidulhom il-borderline li kien ikollhom pereżempju €2,000 biex imorru holiday, daw ħafna minnhom mhux issa se tinħass imma l-qudiem probabbli tinħass xi ftit. U qal li tant kemm kien hemm postijiet f'lockdown il-flus ma ntefqux, imma dak li qed jassumu hu li l-inflazzjoni se tolqotna aktar wara s-sajf. Jista' jkun li l-inflazzjoni tolqotna iktar wara s-sajf. Sakemm dak is-supply chain jiġi replaced minn postijiet oħra li dawk l-essential commodities li huma neqsin se jkunu qegħdin replaced minn pajjiżi oħra. Filip Fenek tenna li kollox jaħdem bħala katina u l-industrija ta' divertiment tkun qed tgħin ukoll lin-numru ta' setturi oħra. Inti kif tiftaħ l-industrija ta' divertiment, iċċaqlaq supply chain enormi. Tinsix is-suppliers tagħhom tax-xorb, tal-ikel, kulħadd tal-ħaxix, tal-laħam, ara daqsxejn x'ċejn għandek int mill-industrija tad-divertiment u mit-turiżmu. U qal li jeħtieġ li s-servizz li nagħtu ikun dejjem ta' kwalità u li bekk it-turisti dejjem ikun attirat lejn Malta. Meta nitkellmu fuq kwalità, ħafna nies nitkellmu fuq quality tourism. Meta ngħidu quality tourism ma jfissirx deluxe li jkun hawn kollox 5 star, quality tfisser li dak li nagħmlu minn takeaway sa Airbnb irid ikun ta' livell. Speċjalment jekk aħna nattiraw l-er ta' turist illi id-demand tiegħu il-bżonnijiet tiegħu ħanajdu hekk issa kull turist għandu jingħata servizz imma iktar ma titla' l fuq iktar jippretendu servizz aħjar. James Aronellu, Net News.